Nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mudukurikiye muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari mwese mbahaye ikaze muri amakuru yacu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 2026. Ikaze rero muri amakuru ni inkuru ibabaje cyane ku banyarwanda bose muri rusange, akaba rero kandi ngiye kugaruka kuri General Fred Ibingira, uyu musirikare ukomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda ndetse kandi yabohoye igihugu cy'u Rwanda anahagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, hamwe n'andi makuru rero atandukanye tugiye kugarukaho muri aka kanya. Ikaze muri amakuru, reka duhere mu makuru yacu mu buryo bw'incamake tubone kugaruka kuri General Fred Ibingira ndetse n'inkuru ibabaje cyane ivugwa mu karere ka Kirehe. Reka duhere ku bijyanye n'icyorezo cya Ebola. Intego ni uko Ebola itagera mu Rwanda, ihumure rya Minisitiri Nsanzimana. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yatangaje ko inzego z'ubuzima ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo zirusheho kandi gukumira icyorezo cya Ebola gikomeje kuyogoza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Kuva virusi ya Ebola izwi nka Bundibugyo yongeye kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze kwandura abarenga 1000, mu gihe kandi yishe abarenga 200 muri Uganda, abayanduye ni 9, yishe umwe. Kuba iyi ndwara kandi yaragaragaye muri ibi bihugu by'ibituranyi byatumye u Rwanda rukaza ingamba z'ubwirinzi. Mu byemezo byafashwe harimo gupima ibimenyetso bya Ebola ku bakoresha imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda no ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Harimo kandi gukumira abanyamahanga bashaka kwinjira mu Rwanda mu gihe baba baherutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe kandi kitarengeje iminsi 30. Abanyarwanda n'abafite ibyangombwa bibemerera kandi gutura mu Rwanda bo bemerewe kandi gutaha, ariko bakabanza kujya mu kato. Kuri uyu wa gatanu tariki 29 Gashyantare 2026, Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yabwiye RBA ko nta murwayi w'iki cyorezo uragaragara mu Rwanda. Ati ntabwo Ebola irigera igaragara na rimwe mu Rwanda, n'uyu munsi nta Ebola ihari, ndagira ngo kandi icyo kibanze cyumvikane. Ubu tuvuga n'icyorezo kiri kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho cyatangiriye. Biravugwa ko kimaze kandi kugera mu bantu barenga 1000, abarenga 200 bakaba bamaze gupfa. Hari n'abagaragayeho rero iyo ndwara bari muri Uganda, mu gihugu duturanye nabo bamaze kandi kubarura abagera ku 9 banduye Ebola yo muri ubwoko bwa Bundibugyo. Nubwo bimeze gutyo, Minisitiri Sabin Nsanzimana yivuze ko mu Rwanda hari bamwe mu baturage bari gukurikiranirwa hafi n'inzego z'ubuzima, gusa kugeza ubu bataragaragaza ikimenyetso na kimwe ko banduye. Yakomeje ahumuriza abanyarwanda ko inzego z'ubuzima kandi zikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo iki cyorezo ntikigere mu Rwanda. Ati kugeza ubu icya mbere navuga ni uguhumuriza abanyarwanda ntibakuke umutima. Ibyorezo nka Ebola biraza mu karere tugahangana nabyo. Gahunda yacu rero ni uko Ebola kandi itagera mu Rwanda. Ubu aho iri kuvugwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, turi kubikurikiranira hafi itazarenga imipaka yacu ngo ize hano mu Rwanda. Ni nayo mpamvu kandi ari nako kazi kacu karuta ibindi byose dukora uyu munsi. Iyi virusi ikaba yarabonetse bwa mbere muri Uganda muri 2007 yandura abasaga 149, yica 37. 2012 yagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isiro, yandura abantu 57, yica 29. Minisitiri Sabin Nsanzimana akomeje agaragaza ko iyi virusi kandi ya Ebola ari mbi kuko kuyitahura bigorana. Ati yitwa Bundibugyo, ifite umwihariko kuyipima ati biragoye, nta rukingo irabona, nta n'umuti urakorwa. Ubu bundi bwoko ati ntabwo bwari bukunze kubaho cyane ati mu muryango wa Ebola muri rusange. Ati nayo mpamvu rero ihangayikishije isi yose. Ati mu bihugu byose bari kwitegura, ariko twe turi hafi y'ibihugu birimo. Ati abanyarwanda tubakangurira buri wese kandi kubigiramo uruhare. Minisitiri Nsanzimana yagaragaje ko ingamba zo kwirinda zireba cyane abanyarwanda bari mu bihugu byagaragayemo ubwandu, ariko bakaba kandi bashaka gutaha. Ati abanyarwanda baba bari muri biriya bihugu bashaka kwinjira mu gihugu gutaha, ati hari amabwiriza yashyizweho ko bagomba kandi kuza bagakurikiranwa iminsi 21 mbere y'uko bakomeza kandi imirimo. Ibyo rero biri gukorwa, ariko hari n'undi ushobora kandi kuza mu buryo butazwi akaza aciye mu nzira runaka, izo bakunze kwita panya. Abo rero turababwira ngo umenye ko ari ubuzima bwawe, ariko umenye ko ari n'ubuzima bwabo usanze. Kugeza ubu abaturage kandi bari kubyitwaramo neza. Ati turanabashimira cyane. Nubwo u Rwanda kandi rukomeje gukaza ingamba zo kwirinda, Minisitiri Sabin Nsanzimana agaragaje ko ubucuruzi bwambukiranya imipaka
butagomba kandi guhagarara ahubwo hateguwe uko buzakorwa. Ati ibyo rero ntabwo byahagarara, ahubwo icyo tureba ni uburyo byakorwamo, aho kugira ngo hambuke abantu 20,000 hagende abahagarariye abandi bajyana ibicuruzwa hanyuma kandi baze no kubigarura, ni ukugabanya urujya n'uruza, kuko uko hagiye kandi abaturage benshi niko n'ibyago byo kugarura uburwayi byiyongera. Abanyarwanda baturiye imipaka rero n'ibihugu byagaragayemo Ebola kandi basabwe kuba ijisho rya bagenzi babo kugira ngo bafashe mu gukumira iki cyorezo cya Ebola. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa mbere gato yuko tujya kuri General Richard Fred Ibingira, reka mbabwire ko u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira rwamaze impungenge abarusura ku icyorezo cya Ebola kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko nubwo mu karere u Rwanda rureremo hagaragaye icyorezo cya Ebola, ibikorwa by'ubukerarugendo, inama no kwakira abantu bikomeje kandi ko nta mpungenge abantu bakwiriye kugira. Mu butumwa RDB yashyize hanze yavuze ko u Rwanda kandi ruracyafunguye ku bukerarugendo, inama, ibikorwa by'ubucuruzi, parike z'igihugu, amahoteli, ahabera inama ndetse n'ibikorwa by'ubukerarugendo bikomeje kandi gukora nk'uko bisanzwe ariko hubahirizwa ingamba z'ubuzima. Yakomeje ivuga ko abasura u Rwanda barashishikarizwa kandi kuryoherwa na gahunda zabo bafite icyizere ariko banubahiriza amabwiriza y'ubuzima yashyizweho. U Rwanda rwizeye ko rufite inzego z'ubuzima zishoboye kandi ziri gukurikiranira hafi amakuru yose y'uko iki cyorezo gihagaze ndetse rwiteguye kandi mu gukumira Ebola. Rwashimangiye kandi ko ruri gukorana n'abafatanyabikorwa mu karere nabo ku rwego mpuzamahanga ati mu kubungabunga ubuzima bw'abatuye ndetse n'inyamaswa. Mu gukumira iki cyorezo RDB yatangaje ko ku mipaka y'u Rwanda irimo no ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali hakajijwe ingamba z'ubwirinzi zirimo gupima abinjira n'abasohoka. Yongeye gushimangira ko abanyamahanga banyuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe kiri munsi y'iminsi 30 batemere kandi kwinjira mu Rwanda, Abanyarwanda n'abandi bafite ibyangombwa bibemera kandi gutura mu gihugu bo bemerewe gutaha, ariko mu gihe baba baherutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi 30 ishize bazashyirwa mu kato. Ibikorwa by'ubukerarugendo ndetse no kwakira inama birakomeje, biri mu byinjiriza u Rwanda amafaranga menshi. Amafaranga yinjijwe n'ubukerarugendo muri 2025 ni miliyoni 684 z'amadolari Amerika, avuye kuri miliyoni 647 zari zinjijwe muri 2024, aya angana n'izamuka rya 6%. 2025 mubare kandi basura u Rwanda nawo warazamutseho 9% ugera ku bantu miliyoni 1 ndetse n'ibihumbi 490. Benshi muri abasuye parike y'igihugu Ibirunga ikunzwe kubera ingagi ndetse n'izindi parike. Umubare w'amafaranga u Rwanda kandi rwinjije avuye mu nama amamurikabikorwa ndetse n'amamurikagurisha ni miliyoni 97 ndetse n'ibihumbi 700 by'amadolari Amerika, avuye kuri miliyoni 84 n'ibihumbi 800 by'amadolari Amerika zari zinjijwe n'ibikorwa muri 2024 bingana n'izamuka rya 11%. Ebola u Rwanda rukomeje kwitwararikaho yagaragaye bwa mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse mu ntara ya Ituri, nyuma igera no muri Uganda, yizwi ku izina rya Bundibugyo. Muri rusange amaze kwicwa ni Ebola 21 mu gihe aho bikekwa ko banduye barenga 900. Nubwo bimeze gutyo, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Iva Butera aherutse gutangaza ko iki cyorezo kandi kitaragaragara mu Rwanda. Muri uku kwezi kwa Gicurasi muri kano karere dutuyemo ati hagaragaye icyorezo cya Ebola, kikaba kandi cyaragaragaye mu ntara y'Ituri no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyorezo cya Ebola kandi ntabwo ari bwo bwa mbere kigaragaye mu karere, no mu yindi myaka cyagiye kigaragara. Uyu mwaka rero gifite uko gihagaze, aho cyagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kugeza ubu no mu gihugu cya Uganda hakaba hari abantu 5 bagaragaye bacyanduye. Mu Rwanda rero nta murwayi wa Ebola uhari, indwara ya Ebola ntabwo iri mu Rwanda, ariko iyo indwara nka Ebola ije mu karere biba ngombwa ko habaho kandi ingamba z'ubwirinzi zamaze no gushyirwa mu gihugu ku mipaka igihugu gifite muri rusange. Virusi ya Ebola yongeye izwi nka Bundibugyo yabonetse bwa mbere muri Uganda 2008, yandura ku bantu bagera kuri 49, yica 37 yagaragaye mu karere ka Isiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu 57 barayandura, yica abagera kuri 29. Ikaze rero muri amakuru yacu ku buryo burambuye tujya kuri General Fred Ibingira. Uyu ni umusirikare ukomeye nk'uko nababwiye cyane mu ngabo z'u Rwanda, ni umwe mu bari ku isonga mu rugamba rwo kubona igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yarambwiye ngo nkundiye nabananira namwe mujye muri FARC
Ibingira yavuze ku kiganiro cye na Perezida Paul Kagame. General Ted Fred Ibingira uri mu barwanya urugamba rwo gukora igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi yahishuye ko mu mirwano yo gufata umuhanda wa Kayonza Rusumo Perezida Paul Kagame wari uyoboye urugamba yamubwiye ko nayitsindwa agomba kujya ku ruhande rw'ingabo bari bahanganye na za FARDC. Iby'aya mateka y'urugamba General Ted Fred Ibingira bigarutseho mu butumwa yahaye abitabiriye ikiganiro cyateguwe n'umuryango Unity Club Intwararumuri cyagarutse ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi. General Ted Fred Ibingira yasangije abaraha amateka y'ibyo yabonye aho yanyuze arwana cyane cyane kuva mu burasirazuba agana mu majyepfo. Urugamba rwo kwibohora rwatangiye ku itariki ya 1 Ukwakira mu 1990 ruyobowe na General Major Fred Gisa Rwigema ariko aza kwitaba Imana nyuma y'umunsi umwe. Urupfu rwa Rwigema rwaciye intege ingabo zahuze ari za RPA ndetse zitangira kandi gutsindwa umusubirizo kugeza igihe Paul Kagame wari muri Amerika afashe icyemezo cyo gusanga abandi ku rugamba atangira kandi kuruyobora. General Ted Fred Ibingira yavuze ko kimwe mu byo Paul Kagame yakoze akigera ku rugamba ari uguhindura uburyo bw'imirwanire. Urugamba rwo kwibohora afande icyo gihe yarukoresheje kugira ngo amenye uko arwana n'umwanzi. Bijyanye n'ubutumwa bwo kubohora iki gihugu afande yafashe umwanzi aramubamba. Ati kubamba General Ted Fred Ibingira yasobanuye ko ari uburyo bw'imirwanire Kagame yakoresheje busa nko gukwedura imirongo y'urugamba. Yafashe leta y'abicanyi arayibamba, ayikura amajyaruguru ayibambye, ayigeza iburengerazuba, ayitwara mu majyepfo. Kugira ngo rero uhagarike jenoside byasabaga ko uca ingufu z'umwanzi ahantu hose yarari cyangwa se yaturukaga. Yavuze ko mu kugera ku ntego yo guhagarika jenoside hari ingabo zaturutse mu burasirazuba zijya mu majyepfo n'izaturutse mu majyaruguru. Ndabaha urugero: mu mihanda igemurira u Rwanda muri icyo gihe leta y'u Rwanda yari isigaranye umuhanda umwe, umuhanda uturuka Rusumo Kigali. Cyanika yari ifunze, Gatuna yari ifunze, Kagitumba yari ifunze, hari hasigaye umuhanda Rusumo. Kugira ngo rero umwanzi acike intege byari ngombwa ko uwo muhanda nawo ufungwa. Inshingano zo gufunga uyu muhanda zahawe ingabo zari ziyobowe na General Ted Fred Ibingira. Yavuze ko bumvirije radiyo z'ingabo za FARDC bumva uwari umugaba w'umukuru wazo General Bizimungu ategeka Colonel Nkundiye wayoboraga ingabo mu burasirazuba gukora ibishoboka byose ntibawamburwe. Tugeze i Kayonza uwari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda witwaga General Bizimungu ati kuko twakurikiranaga tukumva ibyo bavuga dufite radiyo zabo, yoherereje ubutumwa Colonel Nkundiye aramubwira ati uwo muhanda wa Kayonza Rusumo niwo muhanda abahutu dusigaranye ngo udutunge, inyenzi zikagukura kuri uwo muhanda ujyane nazo. Nyuma yo kumva amagambo ya General Bizimungu, Kagame yabwiye General Ted Fred Ibingira nabo bari kumwe ko nibatsindwa urwo rugamba bajya muri FARDC. Atafande arampamagara hamwe na nyakwigendera bagire ati uwo muhanda Nkundiye abo akawunaniranamo namwe mujye muri ex-FARDC. Icyo gihe yari FARDC. Ati uwo muhanda inkotanyi kandi zawuryamyemo, ati tuwurwaniyemo iminsi 4, ati birangira Nkundiye tumwirukanyije n'abandi bari kumwe bose, ati nuko umuhanda wabohowe. Urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi rwarangiye muri Nyakanga mu 1994 nyuma yo kubohora ibice byose by'igihugu muri rusange nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Reka duhindure ingingo kandi duce mu karere ka Kirehe babwire ko amakuru aturuka muri aka karere abantu bagera kuri 15 bajyanywe mu bitaro nyuma yo kunywa umutobe. Abaturage 15 mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigarama bajyanywe mu bitaro nyuma yo kunywa ku mutobe wari wenzwe n'umuturage mugenzi wabo, bigakekwa ko ushobora kuba warahumanyijwe. Byabaye kwa 4 tariki 28 Gicurasi 2026 mu mudugudu wa Nyamikoni mu kagari ka Cyanya mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kirehe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigarama Nsengimana Janvier yabwiye ko aba baturage 15 bajyanywe mu bitaro barimo 4 barwariye ku bitaro bya Kirehe n'abandi 11 kandi barwariye ku kigo nderabuzima cya Kigarama. Hari umuturage usanzwe ari umurokore ati yenze umutobe awushyira mu rugo, abo mu muryango we banywaho, haza n'abaturanyi banywaho, ati bwagiye gucya ejo abantu 11 bamaze kandi kuremba bajyanwa kwa muganga, nyuma n'abandi bagenda kandi bajyanwayo baza kandi kugera kuri 15, ati barimo 4 bari kuvurirwa mu kubitaro n'abandi 11 kandi bari ku kigo nderabuzima. Gitifu Nsengimana Janvier yakomeje kandi avuga ko hagikorwa iperereza kugira ngo amenyekane cyaba cyateye guhumanya uwo mutobe kuko uwawenze avuga ko yakoresheje ibitoki byo mu rutoki rwe. Uyu muyobozi kandi yasabye abaturage kwirinda kunywa ibintu batazi inkomoko yabyo.
akaba rero ari ibyabaye mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Tuve kuri iyi nkuru turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, n'ubundi tugaruke kuri aya makuru mbabwire ko yakuye umugabo we na General Major Richard Rwarakabije muri FDLR ubuhamya bwa Musabyimpungu. Ubwo urugamba rw'ingabo za RPA rwo kubora u Rwanda rwarangiraga, hari abanyarwanda barenga miliyoni 2 bahungiye muri Zaire yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Congo, baba mu nkambi zitandukanye hafi y'umupaka. Musabyimpungu Anne Marie yari umwe muri abo ngabo. Mu 1996 Musabyimpungu yafashe icyemezo cyo gutaha, kuko muri ibyo bihe kandi inkambi zari ziri gusenywa kugira ngo aba banyarwanda kandi batahe bifatanye n'abandi kubaka igihugu cyari cyarashegeshwe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ingabo zatsinzwe ex-FAR n'interahamwe byari byararemye umutwe w'abacengezi byo byanze gutaha, kuko byari bigitekereza ko bizashoza intambara ku Rwanda bikisubiza ubutegetsi. Byasabye ko ingabo z'u Rwanda zikoresha imbaraga za gisirikare mu kubacyura. Muri bibiri abacengezi bashinze umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu kurushaho kandi kunoza umugambi wo gutera u Rwanda. Umugabo wa Musabyimpungu Jérôme Ngendahimana wari ufite peti rya Colonel yagizwe umuyobozi wa diviziyo yawo ya kabiri, makandagirwa umuyobozi ushinzwe ubutasi. Mu kiganiro na KP Media 24, Musabyimpungu Anne Marie yasobanuye ko muri 2001 kandi ingabo za RPA zafashe abarwanyi ba FDLR bagera kuri 2001, ati banze kunyuzwa i Mudende mu karere ka Rubavu, nibwo yafashe icyemezo cyo kujya kandi kubareba kugira ngo aganire nabo yaraze. Yagize ati muri 2001 ati hari abacengezi benshi bafashe bari Mudende bageraga ku 2000, nditoranya njyayo njya kubareba ndavuga ndabazi, ati hari nabo twiganye, abo twakoranye nabo twabanye mu nkambi, reka njye kubareba mbasobanurire mbigishe mbabwire ko bagomba kuyoboka igihugu. Numvaga ngize amahirwe noneho kandi yo kubona abatafashwe bakiri mu mashyamba. Musabyimpungu Anne Marie yasobanuye ko icyo gihe kandi yahuriye i Mudende na General Tad James Kabarebe wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, amubonamo ubushobozi kandi amusaba kujya gushaka abandi barwanyi ba FDLR bari mu mashyamba barimo umugabo we Ngendahimana Jérôme, arabimwemerera. Yasobanuye ko nyuma y'imyaka 2 avugana na General Tad Kabarebe uko azajya gushaka abarwanyi ba FDLR, muri 2003 yafashe urugendo yerekeza mu mujyi wa Bukavu anyuze mu kiyaga cya Kivu. Rwa rugendo rutoroshye kandi rurerure kuko byageze aho agenda n'amaguru mu mashyamba. Musabyimpungu Anne Marie yavuze ko ubwo yageraga muri FDLR yabanje kandi gushyirwa ahantu habaga abagore n'abarwanyi b'uyu mutwe, kuko mu ntangiriro nta wamwizeraga kandi ko yagiye ategurirwa umugambi wo kumwica, ariko Paul Rwarakabije wayoboraga uyu mutwe akamukingira ikibaba. Afande Rwarakabije yaramfashije, ati mu by'ukuri yandindiye ubuzima, ntabwo yatumye mpfirayo, ndamushimira kuko igihe cyose bamujyaniraga raporo yo kunyica yaravugaga ati mube mumwihoreye nzamwicira. Ubundi ati bibaye bikomeye cyane aravuga ati ntabwo twamwica, ati wenyine mureke umugabo we aze tuzabicane. Yakoze uko ashoboye kugira ngo andinde. Umunyarwandakazi yasobanuriye ko umugabo we kandi atari mu birindiro bya mbere bya FDLR yagezemo, kuko kumugeraho byasabaga urugendo rw'icyumweru. Yavuze ko ubwo yarageze ku mugabo we yagize amahirwe abona umwanya wo kuganira nawe bari bonyine ahantu hirengeye, niko kumubwira ko icyamujyanye ari ukumucyura mu Rwanda, kandi ko General Tad Fred Kabarebe General Tad James Kabarebe yamusezeranyije ko igihugu cyamujyaye kizamushakira amahoro. Ngendahimana Jérôme yabanje kandi kutizera iby'umugore we asezeranyijwe na General Tad James Kabarebe, amusaba ko amara iminsi 3 bakora amasengesho yo kwiriza. Nyuma y'icyo gihe amwemerera ko batahana, ariko umugabo atizeye neza ko atazicirwa mu rugendo cyangwa se mu Rwanda. Mu rugendo rutoroshye rwo mu mashyamba, Musabyimpungu Anne Marie na Ngendahimana Jérôme bageze mu mujyi wa Bukavu mu Kwakira 2023, bakobereza i Rusizi mu Rwanda. Bageze i Kigali bakirwa na General Kabarebe, ndetse yanabakiriye mu rugo rwe mu masaha y'ijoro arabagaburira. Hari nijoro ati kuko twageze i Kigali nijoro, ati narabiririye pe, ati narabiririye kuko numvaga mpamugejeje agihumeka. Bakigera mu Rwanda General James Kabarebe yahise ahamagara Rwarakabije kuri telefone amesha ko Ngendahimana Jérôme yamaze gutaha, nibwo yahaye Musabyimpungu Anne Marie ubutumwa bushya bwo kujya kumucyura nawe. Musabyimpungu Anne Marie yavuze ko yavuganye na Rwarakabije uyu musirikare, amubwira ko azemera gutaha mu Rwanda mu gihe azaba amusanze mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma bagatahana nk'uko yatahanye na Ngendahimana. Yagize ati yari yanze kuza mu by'ukuri, aravuga ngo kereka ninjyayo, ngo ningaruka aho nibwo azaza, ndabyemera.
nsubirayo, nasubiyeyo kumuzana, ibyo kwicwa ntabwo nari nkibitekereza, natekerezaga gusa ikizavamo. Yasobanuye ko Ngendahimana we nta kibazo yari afite cyo kuba yasubira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo gucyura Rwarakabije, kuko yabwiye General Tade James Kabarebe ko ubutumwa bushya amuhaye azabusohoza ashingiye ku bushobozi yamubonyemo. Ati kujya kuzana Rwarakabije rero nibyo byari binakomeye, ati kuko mbereho naravugaga ngo ndi kumwe n'umugabo wanjye, ati nibanyica baratwicana, ndamutegereje wenda azanashyingura nansanga baranyishe, ariko noneho ntabwo nari ndi kumwe nawe. Noneho ati kugera mu birindiro bye kugira ngo ahaguruke niho byari bikomeye. Mu Gushyingo 2023 nibwo Musabyimana Marie yagejeje kandi Rwarakabije mu Rwanda. Umusirikare kandi yatanye n'abandi basirikare barenga 20 barimo n'abofisiye 12 twashyikiye iyi Rusizi, batwohereza indege yo kudutwara kuko twari benshi. Twageze i Kanombe dusanga kandi basirikare bakuru abajenerali badutegereje. Icyemezo cya Rwarakabije n'abofisiye kandi cyo gutaha cyashigishe FDLR bikomeye. Musabyemungu yasobanuye ko batahanye intwaro n'ibindi bikoresho bakuye mu cyicaro gikuru cy'uyu mutwe, ati kuko byatumye kandi ugorwa no kongera kwibaka. Rwarakabije yinjiye mu ngabo z'u Rwanda ahabwa ipeti rya General Major, nyuma agirwa kandi umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS. Ngendahimana Jerome nawe kandi yinjiye mu ngabo z'igihugu ahabwa ipeti rya General Major, bombi basezera mu ngabo z'igihugu kubera izabukuru. Musabyemungu yakomeje amasomo arangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, nyuma yiga mu cyiciro cya gatatu muri Yerika kuva 2008 kugeza 2013. Yabaye kandi umudepite muri Nshinga Mategeko y'u Rwanda. Akaba rero rwose ari uko byakomeje kubigarukaho. General Major Tade Jerome Ngendahimana akaba yaratashye mu Rwanda mu Kwakira 2023, mu gihe kandi General Tade Paul Rwarakabije yatashye mu Gushyingo 2023 ataha n'abandi barwanyije 20. Musabyimana Marie yagaragaje ko ubutumwa bwo gucyura aba bajenerali bwari bukomeye cyane, ariko yari afite icyizere muri rusange nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Reka rero tugende dusatira umusozo w'amakuru yacu, mbabwire ko makuru akomeje kugenda avugwa. Reka mbabwire ko mu Rwanda hashobora kandi kubaka uruganda ruteranya imodoka za Dongfeng bitarenze 2030. Ubuyobozi bw'ikigo Longtai Group Rwanda gicuruza imodoka zikorerwa mu Bushinwa bwatangaje ko bitarenze 2030 Kigali hazubakwa ishami riteranya imodoka z'uruganda rwa Dongfeng. Longtai Group yatangiye gukorera mu Rwanda muri Kamena 2025, yibanda ku gucuruza imodoka zikoresha amashanyarazi ndetse n'iza hybrid zikoresha amashanyarazi n'ibikomoka kuri peteroli. Umuyobozi ushinzwe ubucuruzi muri Longtai Group Rwanda Irareba François Lejusi yabwiye Igihe ko nyuma yo kubona ko gucuruza imodoka ku isoko ryo mu Rwanda biri kugenda neza, hari gahunda yo kubaka kandi uruganda ruhateranyiriza imodoka za Dongfeng zizajya zicuruzwa n'ahandi mu karere. Dushaka kubaka uruganda ruzajya ruteranyiriza imodoka hano mu Rwanda, birumvikana ruzaha akazi abanyarwanda kandi ruzanatanga umusanzu ku kugabanya amafaranga igihugu gikoresha gitumiza imodoka mu mahanga. Uruganda nirumara kandi kuzura ruzajya ruziteranyiriza hano, hanyuma tuzicuruze mu karere hose. Turateganya ko bitarenze 2030 kandi urwo ruganda ruzaba rwatangiye imirimo. Ikindi Longtai Group Rwanda iri guteganya gukora ni ukubaka aho kongerera umuriro mu modoka hazaba hakoreshwa kandi n'imodoka nyinshi cyane icyarimwe mu gihugu. Irareba ati dufite na gahunda kandi yo kubaka aho gucomeka imodoka i Kigali hazaba ariho hambere mu gihugu, hazaba kandi hafite ubushobozi bwo kongera umuriro, ati mu modoka hafi hagati 50-80 icyarimwe kandi mu minota 30 zikaba ziruzuye. Ahasanzwe hari uruhahari usanga hakiri imodoka hagati 2 n'eshatu, kandi uyu mwaka wa 2026 uzarangira izaba iri gukoresha. Longtai Group ikorera mu Bushinwa, u Rwanda kandi Tanzania na Angola, ndetse imodoka zayo zikoresha amashanyarazi. Usibye mu Bushinwa zigurwa cyane, ahandi zifite isoko rinini ni mu Rwanda. Kuva ikigo cya Longtai cyatangira muri 2008 kimaze gucuruza imodoka 7,000. Mu Rwanda imodoka z'urwo ruganda zikunzwe cyane ni izitwa Dongfeng, Nami, Vigo, Nami 06, aho nko mu mezi 4 ashize bamaze kandi kugura muri Longtai Group zigera kuri 143. Imodoka z'urwo ruganda zitunganywa na sharijeri yo kongeramo umuriro mu rwego cyangwa se mu rugo cyangwa se ahandi umuntu kandi abikeneye, bitabaye ngombwa gukoresha kandi aha rusange, ndetse batiri zazo zishobora kandi kumara imyaka iri hagati ya 15 na 20. Ni mu gihe izo modoka kandi iyo zashyizwemo umuriro wuzuye zishobora kandi kugenda metero bigera kuri 330 kugeza kuri metero 1000.
imodoka zayo nko mu rugendo rwa Kigali Rubavu kugenda no kugaruka zikoresha umuriro w'ibihumbi 18 mu gihe zikoresha kandi ibikomoka kuri peteroli ubu bisaba 90 avuye kuri 60 yariho mbere y'itumbagira ry'ibiciro. Dongfeng Motor yashinzwe mu mwaka w'1969 mu ntara ya Hubei muri mujyi wa Wuhan. Ubu ni rumwe mu nganda eshanu za mbere zikora imodoka mu Bushinwa. Rukora kandi zishoboka zifite amazina atandukanye arimo Venusia, Fengdu, Aurus, Fofing, Voya ndetse na Dongfeng. Mu gihembwe cya mbere cya 2023 Dongfeng Motor yagurishije imodoka 528 zingana n'izamuka rya 12.3% ugereranyije n'izo yaragurishije mu gihe nk'icyo muri 2025. Uru ruganda kandi rwihariye 8.23% by'imodoka zagurishijwe mu Bushinwa muri icyo gihe. Binyuze mu masezerano ya Dongfeng ifitanye n'izi nganda ikora imodoka za Honda, Nissan ndetse na Kia. Muri uku kwezi kwa Gicurasi Dongfeng Motor kandi yinjiye mu mikoranire n'ikigo cyo mu Buholandi cya Stellantis kiri mu bikomeye i Burayi mu bijyanye n'imodoka. Iki nicyo gikora imodoka za Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DC Automobile, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ndetse na Vauxhall. Imikoranire igamije kandi kubaka ikigo bahuriyeho kizagikora ndetse no gucuruza, gukwirakwiza ndetse no gukora imodoka nshya za Dongfeng. Ikigo kizakandi gikorera i Burayi kigenzurwa na Stellantis izaba ifite imigabane ya 51% mu gihe Dongfeng izaba ifite imigabane 49% muri rusange. Reka bashimire kandi